Ladies and gentlemen, нюшемен шеншенмен. Дамы и господа, ханымдар мен мырзалар. Let us continue our conversation about the education camps in Xinjiang, China. 有关新疆再教育集中营的爆料即将开始，请关注我们。 Мы продолжаем наше интервью о присутствии концентрационных лагерей в Синьцзяне, Китае. Біз Шинжаң Қытайдағы концлагерлер бар туралы ақпараттарды жалғастырудамыз. Ал баста. Мен Құрман Дүйсенбайұлы Қазақстан азаматымын. Туылған жылым 1976 жылы 12 айдың 20-сы. Құтыби ауданы Чөргіл қалашық Қостерек қыстағыныкмын. Менің арыз берудегі себебім менің кенжінім Әбайдолланың әйелі, менің келінім Райса Мүтти қызы Қытайда жазғысы сотталып отыр. Намаз оқыдың, намаз үйреттің адамдарға деген сондай сылтау менен сотталып 2018 жылы 2 айдың 23-інде сотталған. Өзі 2017 жылы 2 айда той жасаған болатын. 5 айдан кейін сотталып кетті. Жазықсыз. Қанша жыл? Сол лагерге қамап жатып 2019 жылы 8 айда 12 жылға кесіп жерді 12 жылға сотталып кетті деп естідік. Сондай үкімін естідік. Ал. Сурет ой, Сурет мынау. Мынау жеке куәлік. Мынау жеке куәлік. Алла аудармасын. Рядом со мной Курман Дүйсенбай. Он гражданин Республики Казахстан, родился 20 декабря 1976 года. Его номер удостоверения 0430 32 34 9. Он проживает по адресу улица Алгабас, 80А, Жамбылский район, село Ужнагаш. Курман Дүйсенбай просит за свою невестку, то есть за жену родного брата, Раиса Мутти қызы, рождена в 1992 году, 11 июля. Она гражданка Китая. Удостоверение личности 65 23 23 19 92 07 11 14. Адрес постоянного жительства район Куттуби, городок Чорчу, деревня Костерек, область Санжи. В 2018 году, 23 февраля, из-за того, что она совершала намаз и научила нескольких женщин совершать намаз, ее отправили в концентрационный лагерь. Затем в августе 2019 года ее осудили на 12 лет. Она сама училась в школе с китайским языком обучения. Ее арестовали после 5 месяцев, как она вышла замуж, в 2017 году в сентябре. Okay, so next to me, the citizen of the Republic of Kazakhstan, Dүйсенбай Курман. He was born on the 20th of December 1976. His ID card number is 043032 his permanent address is in Kazakhstan, 80A Algabas Street, Uznagash Village, Jambul District, and he is appealing for his sister-in-law, his sibling brother's wife. Her name is Raisa Mutti қызы. She was born in 1992 on the 11th July. She is the citizen of China. Her ID card number is 6523231992071114. Her permanent address is in China, Kutubi, the Kutubi district, the town Chorgu, village Kosterek, Sanji region. On the 23rd of February in 2018, she was arrested and imprisoned for the doing namaz, and she accused of teaching some women how to pray namaz.
And in August 2019, she was sentenced to 12 years. She was educated in the Chinese school where she is being taught Chinese language. And she was arrested after her marriage. After her marriage, she married in September 2017. So after the 5 months after her marriage, that's all. 我们再次用中文爆料，今天我们的访问者叫杜宣白 Porman， 名叫 Porman， 姓叫杜宣白，1976年12月20日出生，是出生在新疆，移民哈萨克斯坦的哈萨克族人，身份证号是0430323349，现在是哈萨克斯坦共和国的公民。他将爆料说，他的他的弟媳妇儿Raisa Muti， 这上面写的是 Raisa Muti， 他上面的身份证号是652323192071111424。中国政府2018年2月23日逮捕他，给他挂的罪名是他做那嘛子，就是做祈祷。他还给他们挂一条罪名，说是教别人祈祷。2019年8月，判刑12年。而这是他的照片，这是他的，我输了多耶？有输了吗？这是他的照片，看他的照片，他不像是做祈祷的人。而他的身份证上面的地址，还是啥嘞？呼图里县철구郡코른빛 무창 жоқ толық емес.